ایوار باش بینرین هیجا و خوشتوی بینرین بادینان ساد بینرین ایوارا بادینان خوشحال بین جارا کادی امو اینگش نفیک جبوی پیشکش کرنا برنامه هوایی روزانه ایوارا بادینان بینران وکو هین زانن و آگهدار که هر روزه که ایوارا بادینان میوان مالن هوا بیتن برا بیتن میوان داریا کسانه که یان چند کسانه که بویه که بابتک بیتک انگشه کرن و شروفه کرن و هینین هیجا و امجی چند نفع کاش وی گنگشی و شروفه ور بگرین بو هر جاره که هینین برای شین ریا وان جماره بین سرشاش آمدیار هین پیوندی مبکن و راستو خو ادگل میوان خلکی دا باخوان بویه که هر بسیاره که سرنچه که تبینیه که هوا هبید که بابتی و گریدای بیتن دا بشین پتر خزمتا هوا این هیجا و خوشتی بکین بو وی جاریجی و پتر خدمت کرنا تخاگشتی امرا بوینه میوانداریا دکتور زور برست دکتور شوانکوری تایبتمند نشتگرین سلطنی و جوانکاری او رازده کرنه بو یکی ام افروکه چند بسیاره که آراسته دکتوری بکن که جوانکاری چیه بو که تیتا کرن کنگی تیتا انجام دان اره چوا بو نساخی تیتا گوتن دمو نشتگریا جوانکاری بو انجام دن دیبیجی اوده چند سرکویتیان سرناکویتن اره هر کسی که ویا دینشتگریه بو انجام دن یان دیبری هنگی هندک تشت بو هینه شروع بکرن و پاشی ده بو چوناویا دیمای هیتا برگرتن اف بسیاره و چندی بسیارین دی انوی کیوه ده اش دکتور مهینه کرن افرو کب آنه یا خوده هینشین بینریا مبکن و مفایجی پیچک هکر چنبیجی اجوی خلکی ور بگرن دکتر دست بگی تو گله گله بخیراتی سر چاوا افرو که بوی وارا بادینا باز بود برای ملبن زور فرصت کن تا عمی وان کرن لبرنامه وارا بادینان سرکناتا بادینا ساز زور سپاس دکتر هر صاحبی دکتر ام چیننا بابت خدا ام بجین جوان کاری آن گلک بجین تجمیل چیه او دیبو کیش مرووی اوه نشتگریه اوه جوانکاری انجام دین جوانکاری اوجی بشک نشترگریه بله نه اوجی بشکی يعني آنها تبیش اختصاصی تجمیل آن جوانکاری و صوتن اوجی اختصاصی برفریه بله نوكا اوجي بربه يعني تخصصي فرعي دهر انا بري نوكا بري دقوتن جراحة عام يعني نشتغل قشتي حامي عمليات كرين سري حتى بنبليه نوكا تخصصات شيبونو جوان كاريجي اوجي تخصصكي نوية يعني ند فيري نوية بس او خنا نوية بس بشك اوجي اختصاصكي تفرعكيش نشتغل قشتي بو كيتشيد بي بو او انساني ايه يعني ايه محتاجي وين نشتغل بكي لازم ام بوي بكن في عملياته او في نشتغل بله دکتر هر کسی که شما هاتا در جنابه و گوتی بو من نشتگریه که بکه بو هر ام بجین اندامکی لشی دی چا وزانی که اوه پیتویه دی بو انجام دم یانی پیتوینه دی بو انجام ندم و دی بو قناعته که چگم که توی درستی هاو جایفه ام بجین زحمته و فی ازیاتاتو بینینه و توی درستی و هیچ مشکلی نه چا دزانین اوه پیتویه اوه پیتوینینه نوكا اي وردف ما اوجي يعني اختصاصي ما جيتي هناك تين بو صوتين تين هناك هن بو راس فكرين تين هناك هن بو تجميل بحت بو تجميل تين يعني بين نسر صوتنا او ديار تشبينا فيت صوتنا او دي بو تشيكي اي راس فكرين جي عمليات راس فكرين ابجير بيجن بعربي بين ترميم انجليزي ريكونستراكشن او جي يعني اي تي زفراندنا أركي إندامي يعني وظيفة العضو لا يعني تيف بزفرين بك نزي هكذا نش بك طبيعي أقل شيء نزيكي طبيعي أفانا تبك يعني لازم تبك أفانا صح محتاج بكل الأحوال تبك مين السر إيه جوانكارية إيه جوانكارية جتة بنره أو نساخ كابي محتاجة يا نا محتاج هكا مشكلات بو نساخي تشكر به هكا إزعاج أخو قالك شيء كده ومشكلات نفسي بون هنا كان مثلا تدبينه يعني توشي نسخي نفسي بون يجبرقو مشكلات اندامي ام بيجن سر دفنه كچكا جوان ودرست چه مشكله ينين بس دفناوي بيچكي يان خواره يان مازنه حاجه تبوي تشيك تزانوي جانتر بو فايداك لبي لازم مرف بك
في عملیه. درسته. دکتر تا بحثی ام بیشین تایبت تخا که چا کرکو ویتن افتشته بو بیت انجام دان افروکل پارێزگە هادهو که بلکو افتشته گلک هیاو که چکه دی بینی بلکو هزر کتن او تشتکی خلطیل دماد بینیتن خالکال عردکی ویان دفن مازنه یان لیفنه یا درسته یان هر ام بیشین تشتکی حوصا چاوا دی ام بیشین قناعت بو هیتا چه کرن بو مالبات های بلکو گلک جارا دی بنا ریگر کو اونا چی بیتن نشتگریب کت یان حتی او خوشی هند قناعت بو چینه بیاد کو اس نشتگریب کم دی وجه من بدل بیتن دی ریگ بو من هینا وکرن و دی ام بیشین جیان آرامتر و خوشتر لهیدن راسته یک شغل خود کد بس چنکو مگوتی که چکه بلکو فرقی آوه ادگل کرکی هبید خلکی مگه اشتیاوی راده کو بزانید بله اوه کچه دفناوه مازنیان لیواوه خاریان حتی دیمای پید ویب نشتگریه که بنو که نبس کچتین یعنی آنها گالکتین خورجی درسته چنکو ما بحثی که چی کر یعنی بیشین بلکو بچک حساس تره بسر خواهی يعني برا بيتر نوكا ام بيشن اي اموان دبين اي بو تجميل تن تشتي اي ديار اي البرجاف مثلا اي تسرو جاف ده ام بيشن تجميلا اجفان يان دفن يان قه مثلا انها تجميلا قه بهتر خورتين يعني زلام بهترتين اي دفني برا بيتر كتشكتين بس نمعنى يعني اي زلام جناين يان خورت جحيل او جتين بس قونا ساخات او هم نبيجن ام بالمراجعة اعتبار طبيعي نه كوهات تي سحكي نساخي تي فحص بك كابي مشكلان دي هان القلب مثلا بيجن دفن كابي انحراف هي نينه ضخامة قرينات هي ان جيوب القل هي يان تجميل تاني وكابي حتى تشرد هي مشكلات بو في انساني تشكريو تي تصوير نشابكه تي شرح كبوي نتيجة عملية وصاية أعراض جانبية ممكن هابين دبيت بيش نساخي هر تشتي خوشي تو أو بقينا قناعتك إنه هف نساخ وفايدش في عملية بك حتى تشرد هي وبريارا خبد بمرو بيكفت نساخ ودكتور وهكا هناك قلجي هبن دي بقين وقناعتي نشتغلي بو انجام داي درسته ولی بینن هجا خوشتی بی و که هر جار دلفری بشمه بابد که هشته هر یکی کو بینری کر بیتن دیزاین که بابد سرچه لو ما دی بیشم درگه پیوندی ها الفری دیه تفکرن بو که هر بینره کو بارزه که بیتن پیوندی مبکتن سبارت بابت ابروکه دکتور اما بحثی صوتنیشی کر ام بیشین چند برسه بین خدا گله کسین هی دی جهر کش لشوی هیتا صوتن و پشتی هنگی بهیوا دی گازنده کتن دی بیشتن از چینه بو دست پی از سر و چاو حتی دیمای دی بیشت از چینه بو او کسی تیتا صوتن عردکی لشکیوی جهکیوی وید او چند بینا خو فرکت حتی کو او وکی بری بزفر تبت چند کو تشتکیش دست داری دست صوتی پی صوتی سر و چاو صوتی راست اف ام جي في مشكله ام تبين نود بين تشينا بو راست اف جي نساخ نزانه نود بي از يعني نساخ مو از تشينا بو دي فيجي اف جي ديف ريجا صوتنا دمينه ودرجه صوتنا بل هكا ريجا صوتنا قلق بام بيجن مساحه اي وايت برسنت يعني لاشي انسان قلق صوتي ب ياما مهمامي اساسي انه اف انسان بيجي اوليك بل باشي اف مشكله دي عملت فكر المهم بيجي جيانا انسان يعني مهم ترش هرتشتي الدف ما انا ساخي مهم ساخ بمينه باشي اف مشكله ويدي تشتي ام بيشن شار سر بكن تشنهان جي راستي جي مشكله نهانه هما حتى ممكن بمينه بس درجات صوتنا اسيه ممكن وقت قلتي بهيواجي بمينه بصالاشي بهر او مشكله بمينه بس بو درجه دوي بينيان يكي به اوجي بخود زو تشد يعني او مشكله خريانه مشكله سكاري مشكله او برين تشينا برين ادمينه بس بو مثلا حتى كم به تم چار سركرنجي صناهي تره هكا صوتناوي درجه 3 و 4 براستي هر يعني بقلكي به نغفره بك او مشكله اساسي شيء اجا بشتي ساخ دبن او خريانه او سكارا نجوان سر بيستي شينا صوتن ادمينه او جي وقت بيدفت علاجات ندد دبن بشتي ساخبونه فتره دريج راستي حتى سالك او 2 سالاجي
خوريان كمتر ليتي سكارجي كمتر ليتي بس نسبة صوتني أو درجة صوتني درجة هي هما هر دمينت شناوي بيشكي باشتر ليتي عمليات أو فيرفو باشتر تبي بس ناچه بنساخ جيك تيت بي مثلا من تهاتم التجميل بكم بلا زيچه بمغا چينا نمين آثارك نمين شينا بريده نمين وزيچه وصاشي مين زور زحمت اما هشتا پاشی سر بجین صوتن و آموزگاری با خوین لیده ام فا پیوندی آور گین دکتور الو ایوار باش ایوار باش تو خوستر سر جاوید من وجدان کرم که دست خوشی دستم خیرات نامیوانی دستم زور سپاس بس معشم بسیاره گیتن اگر زحمت نبا درسل بسر دابا کرم که بسیارم نیایده و یک بلبر خیش کامن سروتا و بین نیت دیده لحادین بلکو علاج خوشی که در چند نوش داره افنیه بردام دیده بون دانه کم نابن اگر ها تو تجمیل کرد افنیه دیب اگجاری چن یان دیده کم تر لهن و اف تجمیله کابو حتی یان بماوکیه بله و بسیارم نیادویید اگر زیوان نافسافت مروی بین سرسری بود چیه؟ بله هر افا بو؟ بله اما هر افا بدست زور سپاس بود تکاک محمد ایوار باش الو السلام عليكم برا عليكم السلام ورحمة الله كرم كان برا من بسيارة دكتوري هابو فرمو برا من بسيارة معه مثل ما جيتي عندهم الكلاسم واجد دفنين مازن يود دفنا مازن يعني ندویت از تجمیل امتن کودیسا و کال دف زانات اسلامی که حرام آنه خودی او دکتور باور نکن برسوی سردادکاک محمد چنکو او دکتور تایبت منده زانایت آینی او ویتن وکی گوتی اتخلق اکا دیده ام برسوی سر بسیارا جنابی تبدین چنکو دکتور باور نکن بشید که حرامه یا نه چنکو او نکاری بیاکه که من تو گله بخیراتی سر سری من بله دکتور ام دی بحثی وجدانی که این بحثی مین زیده این سروچا با بیشتن چند علاجی جیوردی لی دوباره افمیه چید بنود بیشتن آیا عملی کرن نشتگری کرن دی دیماهی که بفامیا اینید یا دی وقتا کهتن و زور نوه بو موی زیده او مو قبل سروچا وقتین گلک اسبابی وی هن اگر وی هگه علاج کری و هر مایه و فایده نکری دبی اول شی ام سببا اساسی ببینن چی سببا گمو هاتی دف جنکا بالاساس دو سه سبب ای هر ای سرکنه هم بیجن دبی مشکلات کوی هرمونی هبه دبی هر فحص هرمونی چه که گاو فحص هرمونی درست به و پاشه جید به هر سونرکی چه که سونرکی بکانی کیسات لسر مبید هنیانا اف هر سبب اساسی گو نساخ علاجی وردگری یان خو علاج دکن یان جلساتا چید گو هر مینه نشتی خو حاجه اف سببانا هبن چندی علاج ببیشینو کس یعنی علاج اساسی جی میسر و چاو نب عملیات راستی لیزرن جلساتن بس حتی یعنی لیف جلسات 2 3 و 4 و 5 و 6 و چه که هر دهره لازم کم بوه گاوا کم نبود دبی مشکلات ده به اب مشکلی ایما گوتنی اساسی هر دو هگه کیسات سرمابید هبه سونر دیار دکه یانجی که هرمونات دیوی مشکلات وراثت جی کاریگری آخونی دکتر سروی مشکلا وراثی چون گلکن هینش دیباب و بس یعنی مال دا دبی هبه وراثی بس یعنی نکا ای دارش دف ما ام دبینه انه سبب ممكن حتى وراثه جی مشکلات یا هرمونی بیان کیسات به دبی دوی واری کوي بس بشكل عام ای اساسی نساخت جلسات لیزر چیت کو فایده نه که معناته تو مشکلات کوی دهید به و چاره سر بک حتی چاره سر نه که چندی جلسات چکشی هر دی بزی ورد هر فایده جناکش بروی که درست اوه نساخت ببری جلساتا بکی دا تکلیفه نبو او نبو نعذبو نچونه و پاشه و خویند بی مرو دراسات درست بوی چک فحص هرمونی بو نساخی چک لو پیچکی گرام میشی بس باشتر هر 10 جلسات چک و چه فیده جنکه یعنی و سونرکیشی چک گوا فانا درست بین دی فایده اکید بکیش جلسات لیزری و دچن و گوا چو ایدی ناسیفره بله ام دی برسوا وجدانه هشت داده این لیدن با پیوندی ها جیورگرین شیرین بدن باش از دمه هوا باک سر جاوید مزور سپاس از دست خوشتیل دا میوانیت کم زور سپاس کرم که شیرین بس او 7 ساله از صوتی سر جاوید منن مدویا بزانم هاده بودی
دبو متشي بيتن از ديزنا من دي بوتا الاسقاط نيسا يونجي دي بوتا بيتبيت عمليات نوكت بوتا اجابتو معصوم دي شنيكا بوتي دي بوتي دي حطا بيدا بيتا سهب شي مرديما بله سر و جاوتا صوتی نه؟ بله اغا 7 سال صوتين و بيگاوش میگه از چمت 12 سالی دا هر هیچ تا افچی نبویمه با نه چشترین راستد بجیتن سر و جاوت من صوتین اوه 7 ساله و بجت بوتی من هکتو بوه 15 سالی دی درز بیلی اوه بوه یعنی هکتو مازم بویده چه بیلی اوه 7 سال چونو بوه 15 سالی جی چه نبوه تا بسیارک لیه؟ بله اغا هره بزانم بالسقال چی بیت یانجی ملحم هیا یانجی بیت من الهیویا برسه بشترین دی برسه بسر هیت الان دی بسر زور سپاس بوده سلوا کرم که سلوا کرم که سرچاوی من زور سپاس من نظانی با دکتر کار تجمیل مستشفى حلقات کرد یا بس زیاده تحلیل کرد نخیر یل نخوشخانه صوتنه و جوانکاریه پارزگاه دهو که نخوشخانه که حکومیه اش بلی بله که هی بری 13 ساله صوتی بله بجام هر تجمیل کن هر سال که تجمیل کن بجام از ساله که من فکریم گفت که دکتر گل دکتری بریل مستدامت کرد آنه بله یل نخوشخانه هر وقتی تا بیتن دیچی هدف خوشکا سلوا بله ممنون برا سرچاوی سستریمه بله ام دی هر وجدانی سر بسیاراوی آخه بین دکتر بحثی زیوان خال سر و چاوا ما بینیم که جیب چک بحث کرد بیشتن او خاله چاوا دید چن اره دی پلیزری چنی آن اوجی نشتگری و اگری فگر راندنی جیبو های دوباره اوی گود زیوان او يعني زيوان هاي نساخيك أو جي اشتي يعني نخالن أو بس السر وشافا در كمن وقت برزكا ووقت دهني تيداي هاجا أو بحثوان ديكه أو نمنشترجريت شب علاج نو در كاتنا حبن فترة كده هشك ديكه وباش تنظيف بشرة جلسة كدوا تشكن مرحمنا هنت هيلن نزيفرت حاجة زيوان به أو حاجة بحث نمش دكه أو وك خال نهيرن بتشوكن وسر شافن أو بليزر يتشد باش تبن أو جي جلسان ليزركي معين نحيا على ليزر CO2 بباش تبن. بله دكتور. شيرين يكو بحث 7 سالي وكري بوتي شيرين يعني دبيجيش 7 سالي إنه كباس سالة حاجة قلت بنوي هر أو خوي ديف وقت ما بري نكاجي قلت ديف درجة صوتني حاجة درجة كير به حاجة كير بو آثاره وما بين بس مشكلات وظيفي جرچنه که بیا مثلا دوه نایگرتن درستایی یا خاربونک نکتب سر يعني امبيشن چاوه درستایی نایگرتن یا ته حاجة اف وظیفه درستن دي بي ام ويا ببينن كابي چا ام چيش ام يعني نساخ كاي مثلا بيت تبين وفحص كه كابي ام شن تشتكي بو بكنيانا حاجة بفت بلاوره خستا صوتن روجا چهارشنبه و یکشنبه مو ببینن يعني ديتني ام بين ركابي همشن تشكي بو بكنيانا زور جانا دست خوش اوا دکتوری هم بجین چه خوشی بود کاچوا مدویتن همی بینر آگادار بند او بسیاره و هی گوتی بگهی تو دوباره نبید ام دی ولات دی ورگین و زیده ولات الو جانی باشی که بلبل زور سپاس کرم که خیرات نام حیوانی تدکم دست خوشی بارم تدکم سرچاوی مکرم که ولات به زحمت مچم بسیاره کبون هکر کرتی فرمو بله بس خوشگاه من آمازم بله 2 سالات ناشر جابت خود تجمیل کردن بله و پرزی که لحاتی نده که علاجه ده چاوید بله بس او بو بله چه تجمیل کرد بو ولات سر و چاوا امویجین دفن بو ریبون چه بو سر و چاوتی ریبون يعني تجميل كربونه يعني تجميل چلي كربو يعني تجميل چلي كربو بيشتا ولد دكتور بي چلي كربو عمليات كربو عمليات بو يا پرسكاو عمليات پرسكاو دوباره بو اول بله زور سپاس بو تا ولد زور سپاس کاک زیدان کرم که الو شوانی باشی سرچاوی زور سپاس فرما برا شگید خیرات ما دکتوری که زور سپاس فرما والله سر الدكتور ابو بسر جوانكاري و بله يقول برچه و چامنه آیا دفع برچه جوانكاري چینه نه كده بسال كربا بله يعني زرع كرنه بله كان نجاحت مين كان صادي نجاحتها بله زور سپاس بوده سرچاوی حتى عنجي مدرك مثلا دي ورد
سر چاوید من گل بخیر هاتی بله والله جی هر بحثی بسیاری با ما بری فیگا بجی جاب دایو ام بجین تجمیل سر و چاوا اگر پرسکا هاتی عملی کردن نه لیزر کردن و هیچ جناب تا گویی هک لیزر کی بلکه باشتر بیت لی افا عملی کردی و فیگا بیشتن دوباره بو افا او پرسکا دوباره با دکتر اوید حوصا ما بسیار که اینکو اوید حوصا کو نشتگری بو تیتا کردن و فیگا دوباره بی دکتر اتوی وقتی دا هکر بود بیته تو دفسر کبی و ایدیل تا دوباره نابیده برپشته وی نساخی چه حق هید چه ماپ هید چه بکتن اوه بچیت دفوی دکتوری بخو بچیت بسیارا کیری بکت کو چنکو هکم 2 ساله تجمیلا ویری کرد 2 ساله دی از چون یعنی عمری خوخره از دی و تجمیلا و بم راست او يعني عملية آثر وشافي بو برس عملي كان حمي برسك بن أو عملية وصا أسباب راكن بس دبي يعني تقشيرك جير كربه تقشير هر وصا يعني تشتكي يعني نعملي قران شقتنينه هنا كان تقشير جيبسي يعني كيميائي هاي بدرمانه وهاي ميكانيكي حف وتقشير يعني هاي بليزر جي يعني مثلا بتشي شكري بس هر برزك جي أو جي هنا كان نسبات دهني دلاشي يعني مفرزات الدهني به برن جالكي يعني دلاشي دي او برسك سر وجاف درت كم جوار بشرات دهني بين يعني حقل بشتان انساني درت كافل بيوان درت يعني دستيوان يعني السر مليون ممكن درت كافل ابن ساخشي راسي ايجا يعني برسك زفرت بي علاجك بخ داخلي حبن او جي كرسي علاجه بخ حتى او نسبة دهني كم بذا برزق جي بير كم دبن بس او عملية كأو عملية وصانين انت عملية كبو برزقا بك إلا أكيد يان تقشيري يان تنظيفي يان ليزري دبي فكر ديس جم دكتوري خوين كابي چاره سر بك او بذا وردف كيب چه دبي ممكن استشارة دكتورة كي دبكشي بل دكتور امي بچك سرفا وينا باخبين يعني نمونا ما وينا جديد شش دبل بيفبونو وبونا چار کارتی کرناوی یا زحمت آوی چه واده چی بی دی او تشتکی گلک زحمت دیت بیویده برن چنکو بلکو بیگاوی تو گلک بینی عمریوانا جی مازم بوا ایکا زیده بیوی او جیوه نکریا ترسک ما ترسیه کل در درست راست او يعني راس فكرنا أذا بله حتى أذكر كيف شك مديت أو ششت بلاوي بونتاديد يعني يكشي باش ما زنبوشي بله هوك فيها مثلا نساخي ما جارتش قلتنا بسيارك جي هبو انه حلال وحرام وسر يعني تشتي راس فكرين بأتليجم يعني اكيد وحلال وهناك يعني تجميله بحث او شي قوا راس فكرين باكيد حلال بس وقت في كوركت جوك شش تبلن يعني تشاو بيوي ناتش بيلافي هما هرد بيت بوي تشيك بشرنجي بنش والله حياتاخو خري يعني وصابجل شش تبليوينه أكيد سبباوي بلكي سبباوي أكيد ما خد تعالى إنسان تخلقين في أحسن تقويم بشكل عام لازم بس بيكون نساخك يا ميراثي يعني وقتا دو جانب ودايكاوي درمان نخوارن علاج نخوارن حتى أسبابنا درك هتنيون تشكي وراثية فدبي مرة بو يبكى أبا مثلا هنا كانت صناهيني وك أبا يعني عملياوي وسط بو يعني نقلك بزحمته چه مشکل ما بله دکتر ام ده هر سر صوت نمیین مدوید پاش ام ده سر اواب انرژی کت کت راوستین صوت نه دکتر اری دما ایکت سوشیتن و هین آموزگاری آلت کن تو ناچی چه برحطا و تو ناچی بیت فلان تشتی سر و چاوت خوب بشوی تو ویتن فلان کریمی بدانی تو ویتن شولی نکیان حسوسا دما اوگه خونه دته هوا دی چه کارتی کرن لوی بیتن راست افجي تين نساخنا خلاص تبن صوتن سا يعني باش دبي ساخ دبي وتشمالت هر صوتن جي نبس بو ساخ بو معناته خلاص صوتن راسي صوتن مشكلات بردوام ودريج ودبي يعني معروف جوه خو بدي حتى تبقيني يعني درجات انه خلاص استقرار بيستي تشيبو فنساخنا هاند هرين بشتي هيفكيش دو هيفاج نوكاتين انه سكارك ولا ستير ودخري وصور جنوكات زفرن بس او نساخ او لا خلاص تبي قفا وري بزفر علاجنا هن ناهيل او سكار تشي بذا يعني بيست بلند بذا وخريان يجي كيم دك يعني العرن دهانه امشير بين المشهدات ضاغطه الخط كين دا يعني وقايه بري وتشي بذا يعني
فترة هاي 3 هيف تا 6 حيوان ساغي صوتي به هر بردوام مراجعات اختوري خوبك دبري اف مشكلة گور بفو زیده بفو لان هر کم بو چاره سرکرنجی زحمت تر دبه وقتا گوتی مثلا دبینا چی بر حطاوه کریم حطاوه هنه مثلا بمرا بده دا مثلا صوت سر و چاوه صوت و درجه دوی بو درست ساخ بو بس چو بر حطاوه رش بو حمی بو کنی ایدی تنسان نشب سالا و حیفات علاج حتاوان بما بس گوت کریم اک درستایی بده و او جیب کار بینی چید به دو سه هیوا استقرار چه بو ام مشکله توشی و مشکلی نابه زور جان دکتر ام هین سر ام بیشین جوانکاری گلک وگاوی جوانکاری یا هی نب نشتگری جنابتا چه در مزانید بلکو بلیزریه یام درمانه یام جورین شرین قایه او چاوه و بوکیش اعضاء الاشی مروفی بشرین قی و اوه آلت مگوتی دهیتا انجام دان ام بیشن شراقه هنه قالك انواع الشراقه هنه بيزن سرو جاف مثلا قرمي چوكي سرو جافي نشترگريج بو يتكرن وليزر جيت كرن وشراقه جيت كرن مثلا بوتوكس هي بو قرمي چوكا بس بو شش هي وهي بس هما هاري بي مشكله اوه هنكتين دبي بو شش هي وهي والله كيمه يعني بلها بصالابه بس قوات تشكيبك تشتكي تزانه تعدل تنايه و هرم مؤقتشي بس شش هاي باشن يعني صالي تجارة دوره بو 10 دقائق وأفقر من شوك هرن راسي تشكي جانا بينما هاي ممكن تو عملي بك استنبي يستعمل قرمي شوك هنا عمركي بشوك ده شد وجه يعني تشوف هاي دي ليناك هما تشيكي شي هر قرمي شوك ديس دي ان در ناجي مثلا افشراقات شي ترش عملياته وهن هنا عمريوان مزن انه لسست بوي چرميوان تو شرقاجي دانه قالك فايده ناك او عملي بيدفت وليزرجي مكملش فان تشتهر دوكاره فتشتكي صاب تتنابه انه افنا صخ حمي الا بليزر يان حمي بشرقه يان حمي عمليات هن عملي بيوستن هن شرقه بوان باشن هن جي ليزر بله دكتور دماكو ابهمي تندف هوا هندي بيجني دي ريكي نيشيدن كو فلان كاس وقتی تو وینش تگریت که یان تو ویشترین قدانی چه بو سر و چاوات چه بو قرمچینه و لیوا و حتی دیمای ریجا سرکفتنی نزبا نجاحی اوه یا هی و نزبا یا نسرکفتنی ریجا در نکفتنی تا اوه هی هندی بو وانا بیجن یا نه كان تقول بالآباء لازم ما في نساخية لازم تبيجي بنسبة نجاحي چنده و ضمان هاي يان نينه هاكا طبعا نعم عمليات بيجي هرد بيت نسبة بده بس انه نجاح مرنو وساخون ابدا استخدامه هي يعني تشتي سرخو مرفي بك بس نساخك تي عملية كد بيت نتيجة كي بده بس تون تختار دا تخو مرتاح بك ونساخ يجي مرتاح بك بيت بري وبيجي انه نسبة مثلا صدي هشتي يان هفتي يان هشتي يان چليان بينجي قوات بيجي نساخ هر بو تجي باشه و بو نساخ جي باشه او نساخ دي چند مرتاح بيده بيجي هاري كارت قلتك و نشتغري حتى نساخي او نساخ بلا هر دفيه كي دفتر نتشيك جي بو تجي باشه باشت نبيجي و او تشتك سري لانه هر نساخك تي ممكن يكتب مثلا بالاوي انه بلكي بالاصل مشكله نمزم بيجي نيان مزم به تنشوي بكوك نانسي عجرم يعني عم بيجي هيفا وهبي او تخسري خو انه هرم عمليه شيك مزموم هيفا وهبي دبيت النساخي يعني قانع بك انه نو صاي حريك ويوك خب ميني بس مشكله هاي چاره سر بك وباشتر لقيت نسبه هنده هنا كان انحراف هي صديق تنشي بصد ايه انحرافي شيك دبيت راس نساخي رد انا نساخي قناعات بوي تشي بفه لان دبيت باشي النتيجه بده بس تراث ببنى ساخرة باش بوي شرح كوت بيش هندي بالعادة نساخجي يعني هر يعني قناعات قوب تختوري تي دفويجي تشيتكو وبيري آلي كارش زور باش ام دي كاكوفاني ورگرين پیونديك ما كاكوفاني وار باش الو كاكوفان الو كرم كاكوفان الو الو كرم كبرا شلوني بوشي سرچاوید مکرم که كرم من تذكرين زور سپاس فرمو انا بسيارك بله
سروچوبات بله سروچوبات من داوجد حفوظ مي بن چرمی داده کده چهار مين بن چرمی بله همین حفوظ من بن چرمی داده یعنی گلت نو در خرد بن چرمی داده چهار بله زور سپاس بوده کاکوبان سرچاودن باب محمدی کرم که باب محمدی السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. فرمو سرچا من تلفن کردم بو کشمیاره که قبل از که خیراتون می‌فهمید تجدم. بله سری من چون که اصلی تیم کو کشمیاره بیش مقطع برنامه که خیراته که کسی لپنمی نیال جیتم. بله کرم که مدیریتون برنامه تای سر هندوی سر موچه بیتن. حالا که برنامه حالا که بیان با موچه و موچه نه. بله. آسیان نفر مدرسه که نفر مدرسه بسیج که باب محمدی دا خدمت تبکم. باب محمدی تتقال مني باب محمدي تتقال مني باب محمدي باب محمدي تتقال مني الو تهاش من هيا بله تو بینریا برنامه کی بردوا گله بله محمد دا خدمت تبکم تا آخر بلاجی باقرم ریکب دمن باب محمدی از نچارم تلفنات برم بله باب محمدی و هر کسی که بینری آمد کتن طبیعی تمام رو پیشن یاره کت کرد وید گهدان جیه بیتن چون کنار چه بیتن از بیشم اوه ازمو کسی که دی نینه لو ما تلفن باب محمدی برایم نچار بوین لیدی بیشم باب محمدی هکر تو بینری برنامه کی و تو بینری بادینا سات بشتی کی از باورم تخیل جیان نینم بادینا سات خود هنکری خدان اف برنامه جی هر دمت خدمت هوا پیشن یارات سر چاوا ده اوجی بنمیوان و گلک اندیشی ده بنمیوان اما منیم بو پیوندیاتا لیتنی او بود چون بوتا دلیفه ندامن گلک محاوله کر من پتر گلت آخر بابا محمدی زور سپاس بله دکتور کاکووانی و برادر که دیجی بحث کرد کاکووان بحثی مین بن چرمیت کتن برادر دیجی بحثی مین سری کر بشتن چند رجا سرکفتنی هیا مین پرچه دمامه رو بهو چینی تن بگاه از باری ما اف نخوشه جیناف کمالگه مدد گلک بر بالا بوده کچلیک و امید بیجینی مروف دی بینیش تا عمره که گلک بچی و مینمان سری بیرا بله بو زرع پرچه هم بیجن اوی گوت کابی دا امید مینه بله امید او نصانه جاحش او بشکل عام نکا يعني اف پیش کتی راستی تطورك باش کتیه او جي انواع هنه يعني قفت دچينون هنه تاك دچين طبعا اي تاك او باشتره طبيعي تر ديار دكي و برجيد بيش عردكي لش انسان راكن بالعادش بش سريرات كن بالعاده افاني كچل بن برا بيتر سبيشي فيتشن جسنجيف يعني سري تشن كچل بن او جي وراثيه بس بشتا سري يعني بالعاده برج هر ليد مينه شوي رات كنو تعطينن توزيع دكن بحيث معقول بأول شيء يعني سنجيف يعني دقرن وشي هيدي بيرتشن حاجة هاتو عملي كر وناجح بو بالعادة أو برشاد مينة يعني دريج دبوت قصينون درست لأن أو تف خلايا وممارسات ويجوي عردي جاجيرات كنتين الفيرت خن أفدا ناجد حتى أفدا بوارد باش ممكن أفجي بوارد بس بالعادة إيه بشتا سري ناورد فممارساتي وان طاكين مو يوتينن زرع دكن بيفته بالعاده نسبه نجاح باش يعني بله هر اگه هشت صدی بمعناته نسبت باش بله هر کاکووان بحثی مین سر و چاوان کرد اوید کو ام بشین گلکش مد بشین حفاف و بن چرمی داده اب مشكله اگه کارتی کرنا خود سر ساخلم یا مروید کتن او چلو او خو ازعاجك هي راستي مو دقلبت بن چرمی ده بله دقلبت بنید دمینه نادر كاوه لبي وقت برزكه فأفانا راستي يعني بزحمت هجا مشكلة يعني جالك بين هماد به حلاوة ليزر بك دامونة در كذا بس جويك تاني بهيفك جارك بيكار بس فاك ويموي بين درخل موچين كي طبيعي بس مشكلة مازن بجالك مو بنوسر وشاف تجيبها حلاوة أساسي إنه إيديمو نتشي بفتلان أو مو زفرد بن جرميدين بوقت برزقا ليزر حلاوة جلسات ليزر بالعادة قال جيكي باش جيكي
يعني هكر ام بيجين كيم بن مروف نشي بس هكر قالك بن يعني يك بدو بيش هيفا كجاري بدف ممكن دف اي انسان شيء بس هكر بقالك او دي حالة جدا مشكلات وعام وتم سرو شافي وصاير مشكلاوي ليزر شيء لازم ليزر بكده او برشا بله دكتور بو قالك ام بيجين نساخي ونخوشين دجي خلق ما قصدا درفي والاتي تفيد دكتور بو ام بيجين جوان كاريان راز وكرنيان صوتن اري او جي وكو همين نخوشين دي خلق قصداش درفت كتن راستي ما هي افتشتا يعني نظام شيء قناعة دف خلقي ما شيء بو انه جدرفي باشتره ام بيجين هما تصويرك الفيري مداني بو هكا ما بديتا او شيء اينان خستامه حادث بو دستي او دستي يعني خيم بو الويري هستيك مكشوف بو الفيري وفيري بحث دكن ام بذن ام نبن هون الفيري تشيكن فيري تشيناكن هيك دنا مهم نساخ مال دفمه افا قفت بري خبدي افا مرحله مرحله اول افا وصاهات طبعا جوسها خراب تربو بس بشتي علاج الدفمه ما فتره كما وصل درسك بخين تشبو بس هستيك مكشوف اوتار مكشوف اف نساخ يعني علمي مدو بيواندي بش دار فكرن وچند وي تكلفه بو تكلفه نبه تركي رابو بحسين زانم چند دفترات كرن المهم يعني ند بين 4 دفترات 5 دفترات قوتنوان نشيان بفن المهم دفمه ما وما عملي جير دوسي عملي كريك شيء اول شيء زرع ما دستويل سرزكي ما زرع كر بيستروشكي وباشي ما جي فكر وتدي بلند مايه باشتي ما جاني كاري جي شكر حليب وطبيعي وظيفاوي بشكل ويجي درسبو و برامبر خستا حكومي وبلاش يعني قوات شو بيا تركي دبوان جي نفسي فيكاري بكرا يعني هماجو صار شتر شينا بوجي دي تصويري وباش وطبيعي الدف ما هنا كان قناعتها هي بس تشنا هنا ممكن حالتنا معين دي ممكن الزرع اعضاء بين يعني تشتك باي جلدي الدف ما زرع جلد نينا بس وكي دي علاجي دو عملياتي دي هم يسبيش نفسي تشته ورجاء خطريات يعني يان مرني تشل بتشل تركي بتشل ايران هر نفسي ويش راستی امی و پیوندی ورگین دکتور بینه بسر بابتی شمال ایوار باش الو ایوار باش سرسرین و سرچاوه دشین برداری کرم که سرچاوه خیلی آنم دکتور شوانی تنگل خیر به سرچاوه بود برای ما نتای پیروش سرچاوه من تنه همه بود از خوشی الهوا جمع برنامه هوا و لیوانت در قدر زیده عزیز زور سپاس بود خیلی کابیس نور بود دکتر شوانی تینو کاری پیروس و زحمتاوی دید خلفی و تنه ما با هم دو بیجنو دوباره دست خوشی الهوا تینو برنامه هوا تینو ممنونی تینو دست خوشی ستاف نخوشخانه و صومنی و جوانکاری دو که تینو و گله سپاس و سپاس و هوا بود برنامه هوا زور سپاس پیوندیات سرکفتی بیج دکتوری و پیش همی ستاف نخوشخانه صومنی و پارزگاه دوگی فاطمه ایوار باش الو کرم کن الو ثاني بس برا سرچاوی من کرم کن بله برای برای دو بسیارم هیا فرمو بله ایت خواهدنك هيا كبديت هوي اوي بدك لسر التوبيت خورن بله كلام كاو ايه واضحة بله واضحة بله بسياري دواني من بدك لسر التوبيت هيا بس هاتن ده علاج بكار دينم ايت تأثيري خوينية بله علاجت كيشي تأثير نينه بله زور سپاس بوده فاطمه سر چاود من هاتی بله فاطمه امبرینه و بسیاریم بری ویگاوی دکتور لید بیشتن خوارند بیت اگر کو پرسک جوره که خوارنی بیت اگر کو پرسک سر و چاود مروی بی هکه انسان مهیئ به پرسک سر و چاود اما جی گوت ایگه بشرا دهنی یا پیسته دهنی به و پرسک هبن هکه خوارنی دهنی قلاندی دهن تیل زیده بخو ممكن بهتر بفن او برسكانا اما فيقي وخضروات وافتشتي مشتي دي يعني ممكن فايدة خو هبه
آنکه علاجی ورگرت بن و چند علاجی من ورگرتی نه هیچ چاره سری نبود. ما گفت بری ویجی ما شرح کرد بو یک دی نفسی تشت بو هاگه علاج بس مرهم ورگرت بنیان بس پاکش کردن به علاج داخلی بخو یعنی حبک هبن کورس علاجی هنه نسبت دهنی کم دیگه لشیده و ممکن آپرسکاناش کم ببین هاگه هر دکتری که یان جلدی یان وارد دکتری که تجمیل ممکن به موضوعی چاره سر. بله دکتر اما هر هینه بسر بابت خو و چون خلکی بوجدر فی والاتی اریتو بیجی ما دکتورت بید فینین ابرو کل پارزگاه ها دهو که کو خلق چیدن یان ما او اجهزه پیش کفتی و سردمانه این خلق چیدن یان جی خالقادی کو بلکو گلک جی زانن بو اچاف لیکر نگ دکتور فلانی چوش در و هو کرا یدی هو کرا ویدو کرا ایدی خلق شرمت کرد بلکو گلک کل نطای شرمه دا یعنی تنبریش در و نه و حکت بر باش در بو فلان کسی بر اصابو کیش و هر سیکا ایان هر سیکت گلی کن أنا بحسي خستا خوب إيك أدي أنا بحسي خستا خوب كمان هرسك لأن خستي ده أمنزان حتى شرط هاي جهاز هر یک وزارة بله هر یک بحث جهاز أم بيجن مثلا خستا ما أم بحسي أمريكا وألمانيا لكن دي بحسي خو تركي وإيران بكن مثلا وانا زور بقى خلكي ما جيش كبهر دولار يعني بين إيران تركي ولبنان يعني جيل فيري علاج مانا بله أصلا هكا أم بيجن صوتن يعني صوتن أنا حتى أنا ساخكي ما هو بري دروش عبا في إنه بين از بيشم 40 ساعته 55 ساعته جي بري 4-5 روز الحمد لله سنه ساخين مزن بون ساخ بون و باش بون خستانبا و چون و درکتون و طبيعي يعني ريجي وان قالك بون وهنا كان كيمتر جي دمرن وهنا كيمتر چون تركي جي مرنه ووكفي نسبة جي تركي جي ساخبون راسي يعني كانت نسبة بفي شوف فرق نينه وتشتيل فان در الفيدر راستي يعني ام بيجن بوصوتني ام بيجن خستامه مثلا علاجات هاري جران وتشتي تشبيد في هبن حكومه توفير كري راستي ام بيجن جران تش جوري درمانا بچ علاجي بچ تشتي بي في عمليات ابن افتشتي اساسيات هنجبلي انه ام بيجن زرع جلد العالمي حمي مثلا تركي جينين الايران از نظام صدي صد هيانين بس تركي صدي صد ورجينينه بس هم برا بيتر دهرن تركيجي وقت قلت هنا كانت بن بس داخوش اخفتني عالمي خلاص كان انت شو ما نبر ان بيشنجي يعني بالنسبه للذر والتركي نفسه تشتو بس تبفجي دبي نفس علاجي به هاق الويره بمر دلفرجي بمرو هاق صاحب بيجي فرجي وصاحبه هنا كان بس بو عالمي وصار يعني وقت قلت انه بموت تشاوانا برو يعني تشتكليهات و اجبر عالمي تكفار افجي أجرك أما كجهاز بشكل عام صدي أم بيجن يعني هكا أم دولة الدور وبرو كهرم يعني نفسي تشتي جهازة تقريبا دفع أمسر خاصة خد بيجن يعني تش مشكلة أكثر قصانين الدفمانين والدفمانين والويري هاي بشكل عام يعني أو خدمتا الويري أمجد كنو دكتور از گوت نکادی ام بجینیا نخوش و ام بجینیا آن بجینیان شارعی از کم بسیار بو جنابده دی بجن ما برا درفی والاتی چاره سری بو هاتا گرن لی مجبوره هر دی این تا دفته چنکو او هرو نشید بچیتا ترکیان ایرانی بیتن یان هر اسبوع بلکو نشید بچیتو بیت دی بجید پشتی ما بریه ویری چاره سری ورگرتو حالت و استقرار بو لی گوت اما جارجاره بنا دف دختوری الباجر خو ام بین دف دختور وکی بری چاودان لی ناکت تشتکی هو صاحیک و هکر ایک هاتو چوش در و پشتی هنگی بیتا والویری ام دکتور چاودان لی ناکین چنگو دکتوری استیند خاری او نه دکتوری بتنی همی کسایی بس رحا خلقی جی دستی دکتوری دا سیند خاری کده بوده و کم یا سر ملیت من پیدوی عزد زان يعني أمثال خد بيش إنه أسبوعر ناكم شيء تختار جي وصاحبي يعني نساخك شو زفري إيدي نما جال درياليت وصا أكيد نينه بس يعني أو نساخ شيء بخوي يعني نساخت قناعت تناب وهارو ديس بزي فردف تجي أو جي ناخوشوانينه نفسي مروف بينام نفسيا مراعيج بس هر أب تشتانينه جال دريه بس نساخنا هاب ونشون وقالك برا صرف كرن وديسا زفرين دف ما راستيشي تشيش بوان وبهشيمان جيبوينه وتشيجي نقربون هر نفسي آخفتني ما وهر يعني وقت ما قلت بوان وزفرين وبوشيمان بس ما فايدتك
هنا كان زبيش متى بس مسألة كي يك نسخ هبو يعني شو هندي شو بو هندي كان ساعة بطيارة وشو زفري قولاش شو بو هندي إيه مقول شل تاكرون قولاش شراقة دام إيه ما قو بعرف عن شراقة دا تير الفيري ما شت شو هندي ما تشتي ما ظننا كريا يعني كنا يعني كشنا هنا تخد كيف هر أو علاج يك كاك بلبل و باش دوسي ما هر دهات و هر مشراقة دادانين وعلاجي وبرنامج هذا نساخي هندي بو شو هندي بل نساخي طبعا ايفيريا بس باوري بمنها شو سيفري ما قو كابي تشي دانتا تشي كريشتر والله افشراقة داما هارون افشراقة داتي ثاني مصرفك يزيده دكتور ام بحثي وضع فيغافي وروشا فيغافي بكين ابو حريم كردستان تایبت پارێزگەها دووگی کەفتێتێدا هاتنا براین ئاوارەیان ئەم بێژین ئەفی خەلکێک و ئەمریکا قەستا پارێزگەها دووکی کری کارتێکردنا خۆل سەر نەخۆشخانە هەوا وەکو تیمین نوێژدارێن ئەم بێژین جوانکاری و ڕازڤەکردنا سۆڵتنێ کارتێکردنا خۆل هەوا کریە شولێ هەوا دەواما هەوا ئیزدیحامێکا مەزنتر النەخۆشخانێ درست کریە راستيجي يعني تشتي دهوك أهلي دهوك يعني أم سباسيوان بكن ملتي دهوك راستيجي باركي جران سر مليوانه تخسير جنكرن بحمي غورة شيء شنغالي بيشي ميسوري بين شيء حتى شيء عرباتين هما سكاني دهوك تقريبا دوبلي بوي دقات طبعا أبشي تاثير أخل سر حمي شولاكري تفويجي الخانة مثلا نس يتما بشتي اف قيرنا تشيبون خو اف عملياتي اي نا امرجنسي هما مرا واستاندنه الا شولي اي مهم ام دكن عملياتي امرجنسي و اي دي جي يعني ام نومات كن راستي تجميل جي مثلا راستان دي هما خصاصتني اف هاي چند هاي بس تشتي اي راس بكرني ام دكن وصوتن طبعا رجا يعني نسبة نساخة بهتر بويه خاصة خلكي مايشين قال باشتهاتنا وأورد شي هنا كارك يعني كسر تخسيرينين راستيجي حمي تشتي إمكاناتي هنجي بوغن تقديم دكن بله ما بريان بينت نافا برنامج دكتور ما بحثي چند كسك آكر بالكو دمين ميجا بران بيجين نخوشين جران ليبوينه وكو ام بيجين نخوشين سرطان و نخوشين وسائل بيستي وابوينيان ليفكيان بجاوكي وتشتكي وسا دما نخوشيك او صيا دوم دريج الكسكي بيتنو شميجا بيتنو ابروكهاتيا فيري چاوا دي سرداري و چاوا دي چاره سري بوي كسي هبيتن و هر واسا ريجا سركفتن آوانش تگريا اوين اصال بن بيستي دا و نخوشين گران او چاوا ما بين جي هاي هكر برادر بين چندك هاتن في فتريجي ما چند عمليات وسافرن او خو عمليات اف نساخي جي نه روجك ودوانه بيكون دو دريجن اكيد نده روجات شي بوي بهيوانه بس هاگرتين چند زورن هند نتيجه باشتره هاگه زوتر چه بوي طبعا نتيجه جي باشتره انا اذانين دهيت وين دي بالي دكتور بس يعني ايه جا مراجعة خستيت كي چپي بفت ام بويتكن ونسبة نجاح براستيجي قواق يعني بشكل عام باشن يعني نسبة باشن بر ايه نساخي بنج شيري ايه بيستي جورنا هنا قالك خطر انه نسبة نجاحتيت كم بس او نسبة شي كم هر دمان نساخي مثلا افا بري كانسر كيس افشي مثلا افا سرطان الجفن السفلي ده اف بري عمليه افا بشتي عمليه چند هيفاجي طبيعي وجافي تيغرتنو مشكله انما افا هون ابنا سرطان بس جافي همانت هات درتن افا راس فكرنا اف عمليه يعني چند تدبيني بچوك بسيط بس انسانك هي 24 ساعه جافي فكري بقلك بزحمته هشكده بمشكله باشي مشكلة ضد جافي تشين قاموا عملية بسيط بسيطة يعني بس بتشوك أو تبيني بتشوك بس أو خجالك مثلا دفنا ساخي جافي نايقرتن باشي تيقرتن وبدبو طبيعي يعني شيء إيه هاتي خستي راستي إيه أوارا ونا أوارا شيء أف نساخ يعني أفانا مجبور تشيكن نشار يعني ناتشي بتأم تأجيل كن هر أم بوان دكن بس ممكن سرا 10 روز 12 روز 20 روز بس أنا تشتكي نورمال دكتور أفين مسألة وكي ما قلتين بهنجة شيري
اول بن پیستی هیو برکو وقتی که دریش جی هر نزانیت اشتکی وصای هی و حالتی چهار سریاوی اوی کو درنگ به حسیای کو اف ایشیاله و چهار سریاوی که کو هوازی کشف کری افی اف نخوشیاله فرقیه که دگلیک هیا کو ات وقتی که نزیک ده و بیتا چهار سر کرن یان اوده گلک زحمتی بعد حتی اف نشتگریه بوده نکرن وقت هاتشتي طبعا اقفا غازو وارد بيكون عملي بتشوك تبدو تشيكي ويدرس بفه بس قفا كم بو دبت تجير فلابكي تشيكي بف عملي دجاري يعني تجاركي بحاولين جارات تجيفكي مثلا كان دور كات ودرنجي كات هر شهر سكرناش طبعا زحمه ترليتد بس بشكل عام يعني نتائج باش. بله دکتر دیماهی پیوا جنابت دی چه بیت چم کنم گشنه دیماهی که وقتی بو مهادی ترخان کرن یا ابرو مازوچو ام سپاسیا تدکن کار بلبل بو ذاکرنا ما جارک ده بو برنامه ایوارا بهدینان و ام سپاسیا کنالاوات کن آبادینان سار و هر وسا ام سپاسیا بین راجد کن ایگو پیوندی گل مکرن و ام هیدار گما يعني خدمتك بو كروفايدا دكتور زور سپاس بوتك و تو ابرو كميفان بو يگل ما روي نشتنت قالت قالك اب مفابوتا امازن كرين وفيرو نشتني زور سپاس بله بينرين هجا خوشتوي هیویا من اول مشیا بین پیچک خدمت هوای انهجا و خوشتوی بگین و مدفید بیجم شی بو هر کسی که بینریا ما کرد بی تایبت بو باب محمد دیشی من نبیتن دلیت اجیش مبینیتن چنکو بابت مگوتی ام دی برسه به سروی تشتی دین او تشتیکو بابتی وگری دای بیتن پش راز با بادینان سات ایوار بادینان خو الوی تشتیکت خدان یکوت خدمت خلکی دا بیتن و هکر ما تقصیری یک جی کر بی جاره که زور جانه مرو بیت هشیار کردن فلان کسی جی میوان که درست و دی میوان که این سر چاوا اممنوی توینه هر چا بیتن زور سپاس بو بینری هوا کو ابروکه هین بینرین مبون هیویام نو امشیا بین ابروکه جی پیچ خدمت هوا این هجا خوشتوی بارز بگین تا مهین و خلق کادی جر چاودری خدای مازن دابم خاطر و حمید امین وشات